urashaka gutura muri Kibagabaga kandi ukeneye inzu ifite parikingi nini cyane cyangwa se ikibanza cyisanzuye, ni iyi ngiyi ndimo kukwereka. Iyi nzu nkwereka ifite ibyumba bigera muri 7, dushe na tuwarete 7, ikagira parikingi yajyamo imodoka enye cyangwa se 5 ziparitse neza, ikagira umwanya mwiza cyane wa jaride, urimo urabibona. Iri ku giciro cya miliyoni 550 y'amanyarwanda. Ni inzu nziza cyane ifite ibikoni 2, rooftop zigera muri navuga ko ari 2, ikagira ibikoni 2 nk'uko nabibabwiye, salo na salamanje. Reka dutemberanemo gatoya. Twinjirana hano turasanganirwa n'akabaraza ariko katwinjiza kuri salo yacu nziza cyane. Ni salo nini yisanzuye imeze neza, itara ryiza nk'uko mubibona. Dukomereza muri salamanje, nayo ni salamanje nziza irimo itara ryiza kandi isa neza. Si ibyo gusa kandi kubera ko ifite n'igikoni cyiza kimeze neza. Mwibutsa ko iyi ngiyi aba ari video ngufi, video ndende ni kuri Elisa Real Estate. Turahurira kuri YouTube channel yacu. Murakoze cyane.